na fi ya hwese odi obi ka kwa be na fa so ebetua so obi di ne ka kwa be na fa so a ebeji ne ma oja onchi hwanim na ehwe mu hwan na edi na de ye hwe we se enum nyina eye sa adeduanan no na enye obi mu so ye no 1 year after yesie nipa no sa de wo kan se ye bie na daka so na ya che ne niama no ana e wo se eye within 40 days na we free mu no o se adeduanan de nti ya adeduanan ebu ho no ko 1 year ya na depend ana se ejina sani ebusua no obi ho no kram kasa quantum ni ade nti yewie yi no dodo na asa akọ 40 days no aya adeduanan ebi wa na ben yi no so nti ye ma obi akwa ma okokọ na ade afedu a ye kọ ne naso ti sa afi adura ye hia kọ ne naso ne free naso a ya san betena se na fifie ntutu ibu ho a ya ye eno so so e ho na 40 days na nkasa no de aye ebusua de se me kana na mi nhye dan hu sense san bia hyeda abemu okay yo nana ye da se papa ye ne nana kwesi wusu chiame kwesi wusu ye otumfo chiame panyi e chiame no ene na ye ne no edi nkomo afa ekwan ya natete no ye nananom eye omayie omokra emu no ansana omesie no ene eyie no ho entutu ye yina na enche bia ye beko Dr. Mensa Herbal Clinic na ye ne omo edi enkomo na ansa na ye beko omo ho no mame fa nko God's Way Funeral Home ye kasa fa ye ho ide na chese God's Way Funeral Home ho a e na obenya niame bia e fa ye ho de ye God's Way Funeral Home ye efundaka no obenya bi e wo honom ye ho funeral grounds ho esiesie emu no da mpam no so pese esiesie ne hye na tade e mawa fa God's Way Funeral Home sanso e na owo entade a oton edima emu no se wa so de watade beba entuma beba ne ya pam edi ama na eno so akwenya e wo ho eduane a eye na se ombe serve nyina no eno so omo e o catering services a eno so ebi e wo honom enti God's Way Funeral Home e your one stop shop for eye hu eniame nyina obehu omo e wo Asaf Labor oni kokobo dan dadano e na edi ehwani mu udu ho no ma wo se wo hwehwe uncle ato bebo ama weyie no eni monyam hye abamu sika sokra se den ya wo kwa uncle ato ho no ma obeboa ama eyie no eni monyam hye abamu se nia osipe no friend was 0243 737457 0243 737457 and 0266 194678 Agbozo Herbal Clinic oni yen edi nkomo se ya na emom ni number no se wo pay na oni edi nkomo bie ma e 020553 417752 eno eye kumase ha o de chem so me 5 old insurance office wa e na obehu Agbozo Herbal Clinic number no e 0553 417752 en cry kwashiman obey ohni na himfie ho 0241750282 Agbozo Herbal Clinic Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown more wheat and soya beans and yede aye wo de si just 30 minutes pepe na aben wo pe bi etu aton apoko trading Dr. Mensa tano so na atonsu wo benya bi ewo ho Dr. Mensa Herbal Clinic eja teria afishapo afinko betwe adene omu de nenye Aunty Bea me hoye sir ada bi na de vibe no for oh me hoye yede nyame ase aka TV boko na de na de no wachiro Aunty Bea me nyane fi sir and the vibe no for me Aunty Bea ni nyina se omo sa no o so obesa atase obesa ebi mu so no e de huru mi se ye ba me ne Aunty Bea ensa me de minimu sa nti obi oni mi bia nim se ye koba bia dwabo bia me nsa wo ho nam so ono na besa de a ba so de wa so ni musa me ni problem ba wo de so ni musa besa de a me de ho de Dr. Mensa hoye adom pa me e ho so ye boko papa na so halitosis no bi de to ne bedin no nim say yare boni we hu no nim say yare boni ya hali that's some good one and that's some good one mami na wo se mutimi sa halitosis oh pa dia no enum kan yare I say matter anadudidie etimi de ba obi a odi nkosua bibre eno nso betimi de aba ebiem nso red meat enamono unim pen drive you so adwem he dia aboa papum
aponche your friend pen drive aboa no ni parts baby your friend pen drive na akwa ye de chiresa na Aunty Bea ye twitwa ye de gu ade mu a ene agyae dia he bi no dia na bi la peri one say aboa no ni bolo no na bi la favorite oh ene na pen drive dana pataro mo we de piao and also tire a what me nya halitosis oh ebi one we na najo okay but o we ni bibra enye and Aunty Bea obi on so onyini ku anim bebre no ese wo hwe onoma yiye because obetimi abasa o resa furo no oh udidi a wo resa bewo no sa na ye ka no resa bewo no de ma anoma yam aduane no resa bewo no mo se entimi wo nyini ku anim no na ye mmere enti e ba ne sa enti wo behwe a to da bi a sebi mpredua so obi a odidi a wo behwe a sebi o okesukura na aduane no epese epa sana etie one way dane na ede saa yare no halitosis yare no na ede bro eni nti na yesi nipa so omontwom mfi saa no ma ni nyina ho ma me bi enye nembom no se eba oso a Aunty Bea ni nyina se nipa baako eni betimi ayi free ho Dr. Mensa once eni nti na yesi na otwemienu ye de aduane be ma osa na otwemienu dia odi be fra aduane adi afensu nansa bia obeso obi wa infinitim ma mi bi sekuru bani patim so a obetimi anya halitosis ekuru ankasa ebani patim obetimi anya saa yare no eni nti ebemu odu na ade aso nansa amane firi ho na mmom so oya akwada de a yentie ni ye oya akwada ye ma na du ode so na mmom ye bema na du amananom ebejai ebe firi okra sa enetie na ni nyina ye Dr. Mensa nipa ba akopɛ ene wo sa aduro no sa yare no hu aduro eni nti ye be se tiefo ni ahwefo se o tie nka na wo hwɛ yen dia bomodia se sa yare no wo so a na Aunty Bea san krofo no omo enum ono omo wa so de dam na mo to no ma oh Aunty Bea Aunty Bea na de wi an den enum no krofo no no wagire no ho na wo maso wo yenso eye sentin ko a nafu a enya asam betwa besrew sa yare no so abra ya so ye Dr. Mensa na yemfa duro ma Aunty Bea de ye kan nya ya bibiduo fiko maami bi osi se ye betrazi se ya na ni gie ho pa ebi se ye katwi fiko e ma ne ti ase de no ye mfa kasa foforo bi amfram ye twi ebi se ye din ye kotwi na wo ba kotwi nso a wa be katwi na Dr. Mensa de twi ayiwa no na ye waduro se ye se ye twiwa na ye de atwi na yare no afiri ko se ye atwi na eko na afi wado ho tiawa Aunty Bea yenhwe obi a onum no bone hwe enema enkoso no maami bi ehu papa eduru na bi a ye ka asem de but ye ka asem fanche nipa enema enkoso wiase na maami bi aye hu enne obeti weini enne obeti yesi wei enne obeti yesi akoda bi sei enne obeti yesi papa we twitwa we yakun we yawe maami bi sabio ayaniama wano no ekonu mu no enti sabi mimi jana nimu a sabi mpredua sami jana nti sabi bia na ntwie bi enti sikai na otwe no de ba me so a otwitwa me basa se tuo ne kuta no de bom ya okume te se aboa no wakohye no wuram ayaniama ya no nom no maami bi me se odihye bi anum nu bone ba bia nu bone na odihye na num aduo bia no oba Dr. Mensa so ya Aunty Bea aye 4 days pe die chi na ye nkruma ne nkate se oye aduro na ye ntie ni ye aduro bia wo nhehye oye aduro na onni nkruma ne nkate aduro no so odi be fra enkwan aduane na ama no light soup na ade be fra ma no nkruma ne nkate onni 4 days na aduro no de be ye no na Aunty Bea dedi kan se aduro ni yakugu ni yam hwim ekoto ni yam a maami bi se wo ha no wa enyema wo behunu ne ha no enye papa me na me ka cho aduro ni sa na tie
eni ntimi se odihye bi atonu boni mu ntentan a no den pa ogine wo anya o de Dr. Mensa so e o do bad de wo pese se wo pese oni yeto nchia se biasia o do ba akonya no wo ho ye de adoni yaka na o de hye no nkonu boni mu biemu da Aunty Bea obejai ba bi onu maduru bia no eye last stop no mesew so di shebi num no boni a Dr. Mensa se men kan tro se fabra na so ye na Aunty Bea yenwe ade a yatu di se sasa mesi yare ni nyina ye bonus na me dia ma Dr. Mensa yare uti edien sasabro eye bonus nemo ngweno onyame dia che no sa ne ma me keken wose Dr. me pese me sa no ma me nsa we ka ho edema yenhwe sasa ma me bi mesi wi asesa uti asase we so a se obi ka wose sasa ndu achi a mesi nyana memfa ni agro efize sasa eye ade a ehu sasa boni bedi onipa achi a ma me bi me ka cho efie bibia timi prefie efie ye dry de odu nsabe som bia ma me bi enyenyen da enokra na me ka cha tiefo ne awefo ma yanye eho achini sasa boni bedi nipa achi a obrane ohaw amane nipa ye fom no bere Aunty Bea eye sasa enokra na me ka ebia nananum bi ade nuoma bi adua fie Aunty Bea neno nti wo behwa obi ani fie wo mu no abusua no wo mu no o se awo wo fie ho ya wo pa na nso sika ni fie ho obi a o se sika wo fie ho pa enso awo ni fie ho na Aunty Bea ebe ye den na meme no mienu sa de ne yetimia de ho afiri sa abusua kontonchi no ebe den wa hwe ya ye betemu sa na yetim o mi fie de ya wo no wa wudu na nkwara no se bi o mo sam ho school wo mo nkobi aduane sam yo mo den atade pound mi ntobi ma ne ba nhye ono ankasa ntobi nhye no osamo ya de ya wo pa hwe no wo asona wo no wo wugu wo mesew semisi se wudihye bi ananfi a wo mu no sasabon ya bedi wachi a ma me bi eye straightforward bra Dr. Mensa so ye na ye mo waduro hwe ya di kunkum bedi machi adwira tami ewu yenya enu bia kan yenka enu maku be du ya di afra o ti ase enu ye bedie enu ye nini unim sa Aunty Bea aduro bi ho a eye se wudi bedie na esa na obi ho a wenim no akofa nyini no de abesa wo yare na sama yare na no aye din oba Dr. Mensa so ye be mu aduro de esa bedie ye de san ye de bedie be kan ama wato Dr. Mensa wo kutwi Guinness Depot e wa ne wo enkran so o Madina Zongo Junction your number is 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes our 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95. For Dr. Mensa Semi country was said, so this should be a Johnson and answer beer. Oh, my nipap and movie or down or Johnson, Johnson da, and Nebrana Shia Hormone, dear Dronicana, da crope, Johnson baby, she be a quiet maybe. No for Johnson Croboya, dear beer, and we are say, dear, the Santi of was why you taught at the mano. Dear, what Johnson could do be a Dr. Mensa say, Brana Shia or Nebeji Wires, I will. Sasno, would this year be a chinchina or power, won't you be in a one some year can? It's a Jabba boy and sense of Buokrana. I want to buy dream was a care bonus swab. Krana one tissue a science and I drink and I war. Dr. Mensa say I was some dear. You am fan feature baby or chinchina drobia, but modest open a share Robaji and man also swat to me a dear dance statue near beer. Wanted Dr. Mensa and camp. Sasuna ya die koko dunya ene koko ya die bia hani pebre obu akra etimi ama ne fa ne bag abra ka ne bre enso ye dofo entina onye hu achinyi ka se o manu koko aduro bia na anko dofo wunya ba bia beboa ene me kan fo Dr. Mensa
heba clinic ye dia ma say brana sure ne be so ne hwe sign say banchi enya eja e na kire na wo be so Dr. Mensa hwe a bo so Dr. Mensa wo bo adwuma say konkomafo agyan odofo bo modern na tuam na mo ebra kotwigini depo na bejo yaresa e wo sa so ne wo enkran Medina zongo junction yewra Kennedy Japan abro san so pa Dr. Mensa heba clinic wo bia be kire mo akwajo yaresa Dr. Mensa numbers no 0244 92 69 0244 92 69 it's now 027 11 73 551 027 11 73 551 the chapter 0532 92 80 Aunty Bea your numbers no baby a wo bia ye delivery so wa brochire wo Ghana baby a wo bia wo pese de duro bebre bia ye de bebre Aunty Bea mema ni bibiri sabi okọ ajanan so a sabi obeka so oba wakọ afichire emoja se ya pam mema ni bi nso anama ni bi nso a sabi okutu ani na ne kokobo no eyipie one ya one day okokobo no ebeyi ato ya anim mesrew mentra ho ema kokobo no enyima evise kokobo no nso ka onipa ni pedua ho eni ti dia make chiro nyina ne se yare nkitua sana ejejew na ehaw sabamu no ni nyina se obeba yaso na yede aduru bekan eye stroke wani babia opo street na ewo so a ni nyina no ba yaso ya bemu aduru amanako yemfa numbers no ntu dwakra na yempeje mu ye was 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 the last number 0532 92 8095 Aunty Bea na me aduma na otwe se ne ye bese hia e wa ya akonya kokoi ene akonya akokọ sade ya metisue na me aduma da se ne se ya ye bese hia tama na me aduma wa unia bema ajati ya mini ya ba na me inshallah amen pa na se na me pa cho enne ase wa hofa no me hu no me yam hye me kakra me yam hye me fa grunt ntina me ne ata kasa den in fact me yam hye me pa ese mre bi ye fita Ghana month ni mo no ye dey see cry fita ene ya ye okay topic bia na ho afade style no so fe meti abontin na make say we dey style we dey me share dan share bi da when you say na cut upon me show pa it's an ye okay ye kasa fatiti because me buy my own say nana bila nso efra chiame kwesi wusu we fra nana o chiame nana piao nana we fra kuntunkuri senne no ye fie ha no ye old school yo ya enti omu nyina ye na me aden na me busa say me no de ya hye tuntu me na me ye betina ha say ye discussion no ye old school ni bia e be ye odd kakra ben nso na come pe o de no ahwe me old school me special old school dia but don't worry sir me sheda ye Friday da be na kwa kan che me Friday never oba no we hu ye be ya na be next week surprise oh o stay there do pam ya wa ya de bye. Karistic Ventures Sunday Zahara Nupano Abejaba so auto. Kope bito hunam yo ya wenum atu ntimi ndidi bema no obema netimi nya adwuma ye oba no so uni atenka ukodwama so a oso ope Zahara nupa ni bi ope dodo etu anu afre 0246 348334 0246 348334 and 0248569335 chame yes I embre biomwe na ye monitoto enti yenim say ye wo bibia ye frɛ no edwaade titini nyina na edwaade ne wo ho na enne na asesa na because say de bibia asesa na edwaade wo ho sa okay na answer na meka no no mamin nwie we no adaduanan no okay
adaduane die ne botaye pa ne se kane no nananom no mugidie mu no onipa free mu a ne kra da so ne sunsum da so ewo fie ho edi adaduanan achi ansana wo free ho okay nti adaduanan no yegu nsa yegu nsa de eno no di mpapa mu okay esa de dia nine dia fe na pa ne botaye sabra no de onka ye ho bi gidie mu no ne nim se wawudie ne nso sunsum mu no oda so wo ye nchen nti kane kura no ye didi a ye tibi to fom de ma ne wo free mu because mun so no so da so wo ho no ti no pa ne botaye nti didi adaduanan na memre adwade na wo ho na wo ho free tete ene niema kakra sesan wo adesie die mu on se nipa no da ho a ye be fona to ada kam no ene ye se ye gi adesie die e kane no we de ya de kyerede we ya de kyerede ye nyandru ho me ka edwade no banti adesie die nko na de kyerede nko yes na adesie die no ye gi adesie si onipa no ho mebo edwade no de omo gi ni fiade anwumre ne ye de eno ye edwade na me bi sa se no de ye sapo na me sha se firi ho na me de aba eno ne de edware no kane no obi efiri mu a ye nhye da ni obi se ye kofa ne firi baabi no aba ba edware no obi siesie no okay bo ya busuafo na mo na modwa mo ade enti nia esese wo de edwade ba no ye gi eno nye fiada se kane no ye mfa efunu ntowa ntwen da bia ansa na ye yi fiada kosie me menda okay se na me di kan ne sie no ansa na otweda na du so honti ye gije sa ne ma no e de esiesie no ye dwa no ye de bia esiesie no ho ne wo mpa bi dade mpa kame ya se fie bia ne bi wo se kane kokoo ni ye internet se fie bia no be nya premier ni kakra no so nti sa dade mpa no na ye obi a eno de ase esi ho ma sa de no bo onso kura ye dida no wi a obi da so obi da so ya dida ya wie na ya serve ne purpose wa wie no obi nso ne mpa da so no nti edwade ne de na ewo ho time na eno no omode sa normal sapo ya bi na ye di dwa won ana ye wo sa ye wo sare sapo no no ye fre no beche okay sa sapo na ye boro no ye fre no beche ne di dwa emu no na no mu di adware ya ye beto ye da so wo ho na nso net no abedo so nchama no afiri mu kakra na ye semfa se be ma free mu a ne yiri na di ne dwade ba na oba nso free mu a be ma nso so na won ware ya ebusiana na edi omade ba okay nti ye wie edwade no ye mbra anopa adesiedie no eno no ye den a ano na meka se adesiedie no ye ntwen bra funuda empamu ansa ye gi esanse ye siesie no ho a bibi ehia se siesie no ye gi ade siesie no ho nti bro dampam no ye behwe abisu no na bre so ye na to adaka makosie nti nya sa bre ne ye beji nti se wo se wo koto petia de akugya no kwa petia no so ya hye ne bi dada nti ye gi sa ne ma no wo ayusa nti eno no na akwye te se abusua no netoto sanse ne ye nyi damu nsi wo se obi mfa fira bonten mra okay nti abusua no niema ya seri ho na abusua na ye ombi bia nti ye de baby ya se hye no petia handkerchief wo hye ne nsam na se bia ne dukui so ho bibi ya so de ko bia ye de kan ho preko de siesie no okay ye de jano aya na anopa no emu ne da ho no sese ye ba yen ye die mu sese ye wa he yo emu ne da ho no ye se wa de sie die bia wo pese wo de sie ye ndi hye ya we free me fabra so se ne bi obi ho no ma wo se o de debo so yo ba wo de petia na o de eska enso aka ho eno no ewo significance bi se enam nsesan ya mu di ba mu nti no ma ne sa nti bo se ye sie nipa na wi ne sa ne mani nyina na koka busua pani ho sa mani nya koka busua pani ho e bi abehu antuma ba ko bi na ye bi ya titim na bi no di bi abubo mu nsa ne ade de aka nyina no busua pani na je adigu ho no mo I see nti obi ho no mo a odi ade sie die ba na mre de na ko bo ho timi kase we die me di gya no kwa mo fama no ko because sa eskane debo ni ade ni nyina ade omo je ba bia petia ne de omo de be guada ka ni mama ne duku ni ade nyina no onipa ntimi kase
medini gya no kwan nti mo fa nka no enti pacho we ye den a de ye kire sese won se semina bi ni ade wo mu we ye ade kire de we nim nyina na ma na ye bo aye den emfa so bi ani sa ade we so semina ni ade ni nyina ne powder ni ade ni nyina eni bibia ye we ye na wo ye no sa eni hwe ye be den ye guso awia do mienu no miensa ye odi nima we ba ye de ko aha we de na me ngini se we ye awia de na na we be ye dem a hwe ohun se ye se adwade ni amanie we ye adwade mame anyima ekwa bisin nyina aka ho bisin nim odi ahwe nima ni ye ohun se obi hye bibia se bede obi so bibi bede wonim bede pacho da bi na ya brewachi na me nkyere no ye de bre anwenwene bibi sa na so obi so o hwe ni me ya enti sa ayi adwade ya kisopo adakai sadaka menu ye di nyine kodwa obi amehu eyi nyina wo Florida water ni ade nyina wo so ye mfa nyina kodwa obi enti we no de na me kan say we no kai abusua no na atoto mu ade ade asiesie no dada so hu be say no mama yi na koye bedani ni bede ne so no enu ni we no o se bede ade na omu ni ye ade na wem se we die na die ai se kukuo we ye akitechuo ne siwe ye nsafu ene bi onso bede ne so ne se no be hu se na ye bese ene wo mu okay so na we num nyina no se ayi abrempon wase ne de manana nom ya de manana nam ti ohene bi a ote aye epaso wo hon mu na de we beji esinanim wo de kire no a o ma won san fan ko gina ho obeji esinanim bisin nyina obeji eyi ase ahimfo pe na we bese enti bibia ye kire bia na ya na ye significant we bia na nipa no ohene bi ana ohene yiri bi ana na ya hwe ho sa na ye ho ni ama na kire brempo ayi ana so de hye ayi ene ankura de no nsunsu ye kakra ewo enti se ukọ ayi bi na brempo ayi ade okohu ya untimi mfa me ye o ma me de ye nsu enti yenim so enti we na kwa ewie na ye kosie ne wie a enti na me ba se nye ka na ye pema ye ho a obi a ye kwa akodwane nipa wa kwa akodwane na kwato adaka ma kosie no ofa kisopo adaka be se mienu o se miensa ofa hwehwam so de aka ho ofa we enti de aka na ye be ne den ebusuane dia enti e ka na se eye ka hunu ne yebo eye ka hunu ne yebo wanya so asa ye be ka se wanya o se mama yi na kwa ya kansi me ma kwasi na me yem papa na ma me yi a me nko yesa ni mawe ni ma na eso mom de kwasa ye ka ne bo kire wo a ena yesi owo bi odie ni mo no so na e kasa fa ho ono na bejeje ho nti ekoya bia be ma na yiri no mienu dia na asem na sei akrafo wom ena kwa papa ma mi no wa be bonyu me mboni din na ya advert ama no papa me ma mi ya me pe na asem ya wa be bonyu ma be danda no ho so ase ama so ma mi am eke o so obi e jollof ase obi jollof ase o jollof an chinetwem I see all right inti no ya be kire we na wie anopa no yakosie na mehu dwan nyina wo mu dwan wo anopa no so bi mu di dwan ka ho na nkofo ye me de me nim de ntia ye sa ahụ se na me sha ase me ka se ye ba fie ya areho eyi nya ni gie eyi nya ni gie eyi ya areho enu nti kane no mpo no be fie se ma ka se fie ye omu ne ye soja entu ye hoho na wo ba ye ni bia enya obi a ye ato na be so mu wo nyon na beso mu wo ono na akoto no nso ja no be da so mu enti nka wo hwemu pa se nka yi ase be ye aduane a ko mu efire chirichiri ba wo pe ba bi obeda na wo pe aduane obedi ena yi na se ne ye party obi te kwada so kwa ye wa abu akwa okoduru abu akwa okokon aduane ho o de yebedru ho me ba awiade no awiade ne de em se anopa die kra de saw ewiade na te se de ye ka bia na akrafo no na first one na nka wo show na ye ka se twen nansa no ewiade ne no so ye wo ma ye de soa won na no so bi die ni mu no abekire eno no so aya na den yampacho eno ye fe no adekire de no hu ene adekire de binum hokroma ko han sa ye de bekire dwomni asa ade akọ we ni nyina ya adekire de ena besini bi sa ewiade no we se no ewiade no ye wo kofo mu so modwuma mu ye ni enti wo kwa obaji usika na wahihye niema no wode kire wi a obesan ade akọ asa enti binum ho betuto ahihye m ti se nsuo nom ne sa ne ma ba binum ho ya ne niema wo no ade ya na edwuma
into a charge wa be su sa ne mani bi o to bi shi no da ba be no ni me bi dia into mo asempa mo asempa e me ye ne ka cho so o fa no so che say ye ne say free titi ye no ba ne mbre ne say ye you create and pacha mama anya mo bonya e mankofo aye party sem ne ajo o ye de efe amani ba hwe ye tete no na ye ni kalo ye ya anti ko ne ya besisi ne di ma ye di break so mo ye no se mo fam pepa ni e wo se ko se fa kan pata bu fo mi power no ni na ye free ho no create and pacha mama le kano bi ne so akwa ko han fro na be bo wi obese na dia so scan ye be mo mama mo tutu ti sa no mo hente kane dia no na eye ta sa ye ye ni an ye bo ye tutu akoto bo nti enne no ase yakoye mo sisa ya ba enne bra ni ade ase nyina no ebi kano pi so bi ezu to ko nkro gitu eye enye hwe ni man kitingiti bi ho no mo a ase ye twam ana ye yefri mu a eno na ha adwen ebi ni ti se eyi ba fi a eho na nkofo do mafu ekoto kopa aduane di ifi ayi o mu awerho asifie ho nti ye nsoja wo ho na nya ho na odu ani koto na beko ne nuane esisi jaso nuane na ba kofo obi di no asaji bi a hye ne bag mu o nyina nti akoba se so maami wo papa wa na obi biwu na obaye na yi a na ada adwendwen ama wo emu besia abo na me ba ho na mama mbisa waka buada no na me kai pa se ne yese una na wu a ye yiwtri ho minim se ha asante mem ha na wa ha de ba me krom de be na wu ye se oyo hene nti nke be ye be dwiri echi ho nyina de egufom na enu sa no e wo se etua enu de ntina na omo ye sa na aden na se de una na wu a ye nyiwtri ho biom se sa nkwada no omuna na yie ne koso abu ho so matie sidwom na na ewu ye mu ano na na ewu asama di kan ka se eye ba fi ayi nkura no ko efifufuru mu di omu no mu nim ne yesi nkwada nti akire ne be mu hu se wona na asomesi papa asomesi ma mi asomesi wawu anase wo free mu ko ekura aka nkyeregu sani abeka no bia wo kira akura no ma ne te ase ewia na wa kire no no susu nia esese wo ye nti ne oye no nti bo se nkura no keke mu bo mu a ye na se no mu kotwa nua obi ade ekuta no mu de pimpim fomba na na ewu ye mu ano nti eno ya hyenso de ma ye hu enkwada e wo fie ho no mu a o mu so asema to wo mu nti se ye kwa yi na se abu se emma mpanimfo wo fie ho no a yi ni so nso nyina fra kobene na matro a fra kobene no bibi anim kobene kokopa na ye de ntwuma abobo mu ho ntwuma na ye den ya nete ene ye de kwabuchia no okay nete kokko okay eno nti usi ayi na se a uhu abusua na ade ato woni no na nne omo nyo aya na ye de tag bi atoto won kom eno na ye dey replace no modernization kane na ayi ntuma enye kokko a eyi tuntum di asema to no ne fra kokko di wo koje obi afra tuntum okay enti kokko no ye di asem na to na nkasa wona bibia to woni abere to na ufra kokko na brisi ni so aya ye kane na me ka se na ni tuntum no nti se uye aye ni wi a ya no mkwa aseda na wash aseda no mo fra brisi no okay edeko okay esa brand ye aye wi nti obi anfra yituma nti wo a ufra tuntum no wona je se sa bre no wo aye mu na ko de dase ye dana nkasa de busuani bi afra kokko yo afei now dey we fidie no ato Akoma 87.9 ena Onia TV a ene Ghana month ni ye die ndwumadie ni nyina eba na hwie ye ne no nche se ye jai Ghana aduane di ye jai Ghana asem ka na ye jai Ghana atade nso ehye na ne ye hwie no Akoma FM ha de eye old school kakra ena ehie nsem nso kakra nti me ne me chia me nana otumfo chia me panyini me chia me nana kwesi wusu ene ye kasa e de afa tete no se ne na ehie omusi eyo no ene sa brain so sen na eyie no esi eti na ye betwa ye ho ne akogye en commercial break kakra ye ba ye betwa nkomo no so na wa wutie ye no so mrepem no wo so de kakra bi ade beka no so de aka ho ama ye ba sese ya
middle. Now then I would say why you stay for Sano. Eh, on no quanono, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name with Shemeno, a moye triti. Mean to me, sorry. Who name one? And no, me free jump by and I catch will say. Mato 3P garlic mixture. Enti numbi ansana wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And mamoja edu mwofu saneno. Eche. dia papa dia na na papa na sha no so hwa dia wey oba ne dia oso wo ba se na eyi wo ho dey this splash itu nya fe de onya aka na onya aka be wana me kire ni discussion boto it's a more fun abetia yes sir baba da na say edure ma say manager da roma manager na no depression coming wana wa what happen enya some get one why fe we dia san so asan ye be mama se bi mo so anita also bre usu yi acha bra yo me da slide we di mo nja ya acha me pa anita also bra e landing burger abna de pa oye on e kan ye news wa ha o kan news no san ye host of apomudemre aha it one am hu ni first no we see ye air traffic officer oba na okwa apenda wo fi ha de bia na di tetu america also dey wo dey oba onya car straight oh kase onya car straight ho efe we di asapa wasa mo sa wo tulu dubi so ase o kame ya che manager na manager dabi enkasa o ya chere sese kame ya di no dabi enka ni sa ye won from him dabi ma dabi pacho ye won from him also why efe wo dey onya car na utino so umbrella and see old school ni bi e wo dey papa cool ni high pa na wa share on pay bi ma ho no pay bi ma ho why de ya chia kwai nanka guarantee ba ko no so I from aha that's right ya ko takrade ya wa hey takrade pata ya mo na nase le bada nase ko na ku me no wo so di wa friend na de mo de it's a Queen Elizabeth another Queen Juana Queen Elizabeth I see of Kumasi aha why do it says wow dia na de ke if you oh easy mom is that from top to down wow was that Ghana na old school na it's a besawa abanyom ne yembo ma what's the brain kakra no one show ye come take your leg stand there pause what's stand here jina he ya ne yehwo na radio na ntia de obo so ya na ntia mama betia to I say Queen of Ahifa Queen Elizabeth of Kumasi hey you want
ni jadi se me kure mo me so fa bona ta ya cha na de ga eyi what's old school ya na tai Old school ya na mo tell last year you old school wa church na mo check na edegu kwa ebi wo ho na eto no de den na ye bayira na say body eye kokoto sawo so amuti Akoma 87.9 na mo hwe yen enso ewonia TV Facebook TikTok and YouTube ene ye kasa ede afa eye yo ho tete no senia obi efrim ye de hye bi frim ye dofo bi frim a yesi kra ni emu no ekopem se ye besie no ene eye yo ene niama ne ye dia ba ba keka ona na ya ka 40 days no mama bebi sa osa ya yesa ye di afishiada ana 1 year anniversary eno no ni purpose pa nti then ye di afishiada no amamre kwan so obi frim a na makom yensa na ye di ede kai no ana se ye di ede ma no ye di kai na otweda a ye de ye entutuye efa na ye ho na de tosum ye no ya deduanan a ye ya amamre ene no di mpapa mu firi abusua no mu na de tosum yensa ya finshiada eno na ye eno ye kone na so kugunsa okay kugunsa ade esre no se ne wugya awachire no ebra so sem kokobie so nti meka saba ko meka se 40 days we 40 days ye nche afinshi adana na kugunsa afi wasre no se bibi ogya na chi afi na modum se kwa kosomu enya bone kwa se mahu se woni mu nche bio nti ese mo hwe na ne yeso ekodi obi aha mo hwe nti bu free na so ba afi maba bebi na daka so se ne wugya na niema se no sisi to ne niema ogya na chi so ye nsamanse a ahonom kwa kuyi ni mahwe akenkan se wanyansa manse a ejuma be na oyeye ejapade be na oyeye uja masen jaire no msen se na ekoma ho se na ekwa busua ho se na na matombo ase atotu we se ni munyina efinhia da ne twemu a ya ne no awie muni na ewie busua ne ediwe free mu no ewie okay mami bisa aya na edru se ye bie de we free mu no ejapade so atitu ne ntaade no yesi oso obia yibi se wupo se wumpe kra na yibi bibi nti na ya ama empanyimfo ka sa ade na na because me anti wi yekobie ni nyam na opema sempa si kone ye bie na de so no yesi obia nyibi nti enga na manfi kra afade ba akwa me faaye no na ye ni nyama ni bi na me de e faaye e de ntan ye omom yesa o de kire se de di nkan woni ni asem na ne ogya wa akire bia so woni je ho okay on se ye na nka ogya sika pudu ni ye chanka yo hu nka meji papa nti se ogya atade se nseye ni ye bibi ne be ye ya de ntina so mpe so just nti wo kire odo a wo ma odihye na wa free mu no woni ni asem bia nti ne ogya wa akire bia no usom enuntina e o say we bi na wo so ode ye wo hu ana obetimi ye yi but wonye na mfa nkoto sa za ne ngwa agikora nkaye e wo so we yi ode yo ena say ye sie obi ana say ebusua ni hia ayo maka say wa ye de hia ne de wo ka bia beka ena won so a wo de ye de hia ne ka no beka se ne wo na me de wo ka na we free mu a no me ni ebusua ne de asem na me ni adentina no so aya omoka sansem se omoka se ode wo ka ansa na ye nche na chi ajapade no ne ka bia odi bia no se yetimi tua ti se ebusua no ni sika ye de bitua ye be che na ajapade a ye kai se ni pasmesi ode asumesika nti se ye ti se ni kokko mpo a se ye ti afi we ni ditua ka no ansa na ya che nti se wan kwa nkoka na sa afitwemu a bi na daka so che japade bia koka na kwa won't me beka say wode woka na se na de we free mu no enso de obi ka eno so se wo free mu ade obi ka na sem na mekan so wan koka ne ntem ne ya mfa nka enhihye ye ho ahwe kwa fa so ebetua ne ye chena chi japade bia okoka de ne mfa ntua na de we free mu no se be de me anta we free mu si ko ne ye example na se obi edi si kone ka na wa ma be ka ebusua ne be di ehu se si kone na be da ne ka se ebusua ne obi anim so de ne ka nti si kone na be kwa akodan ni pa kro ne ka oh okay se si kone no so pese na chi sika ya nka busua be hede an totoye enkodi obi ho
no mfanko a ene okwa na okoda din se yes ade a ono betete wa ma discount wa kasa discount no edi aba okay na yembra enne ye time na ya so an yembra nde senia ya me ya aye din ama samre pa mende bia makokra o yare pe no maka che some pocho sabotara na mombo amo chese eyi na ye competition wo krom ha say modernity de nka enye hwe ana still yebetimi atete niama so kakra be boa ya ngasa okay say bere bi atwam titiri nyina na esiripe ai obi wa esiripe no mo che esiripe no no ma cheti enye gidigidi bi kura mpa ya mo twene eyesun ene mu dampa mu ebi kohwe ne bi ba ne bi koda ne bi soriba ye nam ho ana ade ache duru ba bi ne de ntwene be ka ho edu ehu say entwene ni ba mu no afi ema ne ma aginsem soroku amaye ne mrantie ni betwie ni deda obaye ena nananom tenase eye nsusuye se eye yo enya nigye eye yo nye saa gidigidi na eye no nti free na ekui ye de nsa eto eye esiripe so wa nkasa hu wekipi so ye be yo be yo wekipi ache nananom na abra enti so bi fi so onye ne sika na oye ne maame na papa ye no de obetu sika nyina de agu yi ne mu aye no na sem na me makwasi ameti hei se sika na ohosade ampo a memfa nye saa memfa nye saa sa bra de ato mani abra me kwa so mesi papa ma papa ye no nya sa bra na baba ye dwesem ne akasesem a kira iwiase so ti ase obu ha obeye ye ne bewie no na ye na chika enya asam ketwa ti hwewa wo na ne wo hwe sika wo to agu ewa yi ne mo obi a wawu no so last respect nti wo ye na ekire behwe nkwada bi e wo fie na nanom bi ne wofase bi ne mo esesem so mbo mu a mo yi mani edan bi a nipa de kura na otimu no nipa wo dan bi a na otimu odi wuye wo wuye no mo tina ko hye fridge ma bosumi nsia e de bubu dan na gu asini foforo sabe nyansa bi ani ma menka we na yemfa nwie topic ni entimi nwie na me wo sofu bi Reverend Father Peter Eshenru no Chapache St Michael's Catholic Church no say mpanyifo ne top form na Roman fathers no mo kofie komo mo communion no mo ye communicant na oba efie no hwe wabre wa na wakokra no senia ne dabia mu siti na enkoyie na se nipa kro ni film na ye burial service na ma na odi video ni photographers enenam o preach na de obeye ono ka say wona na maame no papa na obegina na utwa ni video ni ade no papa be na ote ase no odi ye no nti o kan sa ma fe obi ehun say me nana no oyare no ofie a odampem aye bedridden kra ni hie na ne ofiri mu na se wa obe hye ne demonyam fefefe bi a enhye da so ye wo sikafo pia ya tetete ye huhu adan akesi o masia mo maame nom ya hye wa nimonyam ti maame no be kan so wa enjoy fie no ansana wati mu de ansana wo be ko nti na chi wo so be ye ne kese a obi anim se maame te ase no wa nyina ama na ni anya ne ya na setene mu anya awerho nti ye no de fine na me ka se fie ho nye wa hwe fie se abusuan fie ho na maame ti na abusuan fie ya wo nim so ofiri mu unya sika wa mfie abusuan fie no wo maame wu ye ho ne ye ne kwa akoto afa de ye ofere nti ukobu asi nana tuyefo yie no ho na ye sorry na me de Aunty Bea ye ma college be mi ense bi mpenfo si ye tufuni ntu hyebre na obi so nkyira bofre nyame ti de meka ne se ba bi ewiase yekọ no eni ba bi a ye mmemu ha no mo Ghana titu asantimemu ha ukọ nkran ye ntesa nkran yesiefunu wi ayewie now sorry to cut you last year Minister for Tourism Mohammed Awal oba Ashanti region ha okai osi opese odi ye Ashanti region ye festival no ye festival no na say ye so we ade ye wura enedi ema epeja Asante a de abim ne ye I see to ye fo ne yonkoi nti de meka ne se ye sasro ho ne kese no anwene bu nti wo ankasa sese wo ho se eye beto na wo hwe obotom na wuntimi a enkobo bese amfa ma meye emagidi na enkohye dem nkonkosu enne bese ayenye ne kwa hwe wo ho ne de obetimi aye ukọ adaka wo mu etonto adaka na nidiso de wo ho de betimi to fakosi o maame ana papa kohye fom na aprasai nye se chinchina atwan koto adaka 30 million 40 million because ko wonu ya bi di adamfo bi die sa na netie wadamfo no ne botom nyepe ti hwe wo ho
If I ye way. Show home. And now most so mukwe yasiko. Mo fuma aduane. Ejibi kofie. Aya na areho na efere so anim guase. Waje be 4. Anim guase. No bo buy free yemra na. We dey mpacho obi be ka say yesre no why o manim show dodo. Akoma efe. Mama na yefi so tisa obi be ka say yesre na dance we na mesre we. We put there we serve yourself. We put there. We dey see ono bi ade akwaji kakra. Na take away no. Take away no. We ya umudi la isi. Wo de miensa nka se so wo pebie mu take away ho. Bamba kwa kofuma akwaji eno ni asem no. So nti we no de ye. Da take away no de. Obeje bi ahye ne bag ni. Na o wi asa akwa ka se minya bi. Wasi aji akọ. Nti ofre yi ase no be fia polity be miensa. Obi se ne bo pe yi ase jollof. Nti obeje yi ase jollof di akwa ba de ba wo fi. Ebre bi ye wura poku transport wu ye me na me serve na yi ase na otweda na yi nyina. Na eyi no papa ne yese mu nyensa. Mu serve nsa yen serve aduane ensuo ene agoronko ane canopy ni nkonya. Ewo Heroes Park ya. Nti enwumre no omu ye dinner ewo officers mess. Aduane abuso bibia wo ho no. Mame baako aduane ye di wo ho. Se bi offense abuso ntu pese odi bi kofia obepa politin. Na wa fo ade duko. Onu de plate no. Waji meme de na waji wo de. Ni mienu no aka butu sisi. No the plate na she politin mu. Oh, e ka be. No de akwa akosie. Na mi hu so sori mpre no na mi di na chi mi koe no. No wa hye plate no. Ya ka boso mienu na odi ahye baabi. 4. To dan na ho ana mi yi ni nyina afiri ho. Me na mko sintemu se ade na wo ye no. Amwa wo. Amwa yi efuo no so. Wo be aduane na hwie. Wako high plate no. Wo san afa de aka ho akofi. Eye kro no na agbo ana asa abro na wodi. Abro. Yo, ya be for colors be miensa bi na ya sorry na form ho why de wase wo pa aduane ni niam ekoso wase ho no enya asem ketu akra 0243114497 032249803 colors be miensa bi pena and the birthdays ni dosun. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Well, 1937 went to me amba ai. India dia me say apapanta. Media ma. Bibi. Media na ka me ba me. Yo, ma cha ka sai. Dem kun na. Ano, ya tie. Na ba so. Wa ye bibia wi. Yeah, can you say? The money, I say, my father check you. Patrol you. Yeah, that's it. 1937. Good afternoon. Afternoon. You, Patrol Dean Baby Alcasefi. What are you from Suleiman? I'm Mr. Frima buying. You, Suleiman and Patrol yet you. Madam, a year from a mocker. Stop. To service you and for Nankasano. I don't know what do. Pacom, or mine effect. Said you open to Mumkra, Madam, and Tessao. A program of Yashia can form. You almost see a million. That is Yashia. As Yasana, and some more Mamma Yasana. It's yet a year for ya. My father so couldn't tell you one or already. Oh, now that and then another the memoir. Yes, you the garden of your house. I can panica. From the Mekan say, you. Yeah, that's it. And what a canoe does. Okay. Good afternoon. Yes, good afternoon. You, Patrol D, baby Alcasefi. But you doing the Joseph Jones in the Cafe. Okay, Patrol yet you. But Madame Solomon to more. After a year at other family, and I can't afford the a year to Africa. Let us and can make a vertical trade, Mamma Bisa, a some cacao, the masses and good to me up one cacao. Patra for ye home. But I intend to when I am Reno, as soon. And you are Casaming, but me and Casaming. Okay, Patrol, any Coswati, yet the production number, but to say, ya, if we are no afraid, na yen wedding come away.
Yes, papa. Yen fa yen last caller na yen sorry. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho di baby ao kasefi. E kasefi sefi. Mikro. Okay. Na ayi no wahu. Me kafe papa na no kafe na na no to no papa na no kaka. Yo. Ye trimia ya brown. Nkala na amuwa ayi na. Nkala ya ye omu tiri ho no. Kane no asali abani tina na ya janu an tsanka yenya. Asali niti na ya janu. Na di enta na omu yitire ho no. Asali abani tina na mo janu. Me pacho yo yeda sa pepe ba na sorry ntina ma omu gyan etiri no ho yi no. Yeda se why nyame hia mo yentimi. Hello. Yes, good afternoon. Pacho di baby akasefi. Aunty Bea, good afternoon. Good afternoon. The doctor from Isaac, you can see him cry. Yo, Isaac. I want to see any program I'm more here. Nabila answers us, maybe Miss Friend of Gaboni Dina Nabila because they are not a man is with a friend. And Krahasa, you take away now more can a more big year now. Who could have politician back from the if you're more dear, Obama put in a year, then maybe there 3 days. Yes, some a day. 3 days. How much you have to phone and inquiring? The call. This is a day. What you do on me here now? Eh? You, Yamin saying now. Nothing why so Mamma and Yatin come for any other power, any other more. Some good so I say, Yamin Shamu Papa. You. Honey, did you media no ebesina answer no? My enfa happy birthdays be enfama enuano ma. Iradede afibako aka wonfie hu. De kan e kodiama Michelle Ochre Dako, Mami Ajua, o mami ene miami nua Ernestina Oponchewa, Kesben Media. Ene yebe edina woda nti Ajua happy birthday to you. Why? Nyami on show ne nyini ebeye penyipa. De tosu mienu Eko Ediama Cecilia Ej. Uko school was St. Louis SHS. Now sorry and so was St. Michael's Catholic Church Chapatre. We every umame ho Madam Christiana Fosu. Ye na say happy birthday to you Cecilia. Nyame ensho so na ebe yini beye penimpa. De toso mi ensa eko Ediama my former schoolmate Jillian Asari over USA Sabre Yamau happy birthday Jillian Asari baby I will be a yesresha Edimau Ken Enchibwesi yako or no say Yamau happy birthday and family Jillian Ena yeba Gloria Obia danso ene when yan fear 9 o papa ene Bernard danso or no so kwa sorry it was St. Michael's Catholic Church Chapatre ono maame omo say Gloria nyame enshaw na nyini ebeye penyinipa Mrs. Linda Boahini owo Mamponten Linda Boahini owo Mamponten o chade ewo Himan MA school wey every owo fa Opoku Justice o say yema happy birthday enfa emano ena de tosu nsia ekodiama maame sewa wonso owo patase maame sewa wey every nana bila kantanka o say yema happy birthday efa emano na fe final one ekodiama DSP Eyim okoye donations ewo Kumasi Central Prisons onu ne die ni mu protocol officer enti wey efriye yina ye hotitu na nabila kantanka ena Ibrahim Abubakar yene no ewo TV3 ewa ha say yes ye man happy birthday final one Emmanuel Kwame Vadi ye sound man na yene ni wo fie ha na ois or Michael's not ne sane na ne nam baby Emmanuel Kwame Vadi happy birthday na wa hye ni bronya atade enti Emmanuel Akoma FM ye nyina yesi ye ma happy birthday nyame on sha no onye okese papa nti ha ena na wotwe mu nyina ye de akoma mu nsam dwumedie no ye de AC ejwada ye holiday ye be ye adwuma sanso ena Tuesday enso eye holiday ye be ye adwuma ye de nkomoduabo part 2 no ye beba so ebnada enti mo aye kasafa aduabo ho na questions bi mo enti na fama mo no ebnada nyame ya adoma ye sign ne komfo adwumo ebehia na ye di nkomo edwada nso ye di nkomo bebrem nti ye de holiday no for God and country yankobi ye be ye adwuma enti production team members Nana Bila Kantanka
Spatus kojosa akode Emmanuel Kwame Vadi the birthday boy ene Beluchi nyame adom waya oyareye enso wabefa kakra ti Beluchi enso eka ho ena nana yaw Spatus enso eka ho ne edi dwumedie na ebrem na era ena Peggy omunyina aka ho ene edi dwumedie na ebrem midin edi Beatrice Spiega bra obetimi afre me Aunty Bea ye sorry near the sports Akoma FM ewo Onua TV na ye de Akoma Sports enso e de abremo ewo Akoma heya enyiwe fidie no emfemfi ha mo amoye yie na watwe nyina mu ye ma mo hyedin pa. The station with the best music. I love the music. Akoma FM 86.